Last year, we are one of the Shadap automobiles when unveiled the Vespa Tech scooty, which is a very new model launched just this month by the company PRG. Okay, and we are going to unveil and do the ribbon cutting. Our prestigious owner is going to cut the ribbon. Harga arp kondai teruk lebar hajar arpsan ke Shadap Automobiles, kabaran hamau belai kalau plat badba ke skuti Vespa ke Thymmai, ya kabaran tepum ke Vespa Tech ke bapadan kam Khlem Shabi. Ya kini ke skuti ke Thymmai leplat do bak bahaku par Shadap obrek try, jong ke Shadap Automobile rengkat badu manager Vishal Ningnong. Ya kini ke Vespa Thymmai lesna hakari Italy, bagadan arjat ke basis pa arpsan CC, basis pa sanpau CC. Kebal pendat deki LED bulb, kebaran ro eka Bluetooth kebala bantem eka jengruai bat eka navigation. Lalu eka ni bat eka seat kebasyong nongnya la ban plia deka ba knyot yo Shabi bat kedor jeng dek skuti kalong hapwa arlak duna. Ha kene eka sengi plia la yo ya kejeng batai no ba Vishal Ningnong sepang kene eka Vespa Tech Thymmai bat ulong bagi pokok ban thiet kila banwan haka Aprilia showroom kabaran hamau blai. Bat ulong ro ban kene showroom la ban thiet giwei deki model jong ke company Vespa. Biar apa? Sudah lebih.